Halo rekan-rekan Putro Ijo. Kali ini bosku, kita sepil ukuran kerangka layangan 50 di Putro Ijo. Nah, jadi rekan-rekan kan, kita sepil ukuran layang 50 Putro Ijo. Sabab kena info Putro Ijo hana bang layang 50 nya. Adu-adu long munyo layang 50 si penajuh projo ya nyamban. Jadi uronyo tak sepil ukuran layang 50 putrojo. Jadi rekan-rekan bek tuan subscribe lah. Bantulah kamu subscribe YouTube Ciri subscribe le betruk serta rubah subscriber. Tinggal kurang tu saja. Panen lili le. Jadi halali payang lumpur haba langsung ju nekalen untuk ukuran jih padum, untuk ukuran dulu dengah padum, untuk ukuran saya padum kan. Sepil tuntas kali ya bah. Jadi bagi rekan-rekan yang penasaran langsung ju negara laju nyamban. Yang baik tua subscribe channel Putra Ijo lo laki bantu baurung drone ma Bandung bah. Man hai dah sepil bang tip uro bang. Bang bah. Nyamban. Jadi negara lanju bah.
Sang lo rasa video kasih penuh kan. Nah jadi rekan-rekan baik tuh yang subscribe YouTube Putra Ijo, dan terima kasih Babandum yang kalian subscribe. Thank you rekan-rekan thank you.